إنا لله وإنا إليه راجعون. خيارين باكفون قايبي جمع دانجين تكاري جمع سلتي سرونغ بماكو أخوتو بانسفة كاللينيا كما خرغرين تاغو أنغنا كران كوران نتوقو كمغو ألمو إيحم من دي جوتي أغا سفنا كما والله الذي لا إله غيره سبتم بجرم مكيني أكفي فرون أرمون كفالتي مني إلي كري نعم إلي صفاتي لبنيي إلي تغسقا ورون نغو كوني كي آغي إلي كري كمغو أدي هارون ني كمغو من بيسفن عند كينيا كمان بابا أفلاندي كونفرنسي كي كوتا لمن بوتين أو ينتسينو سيكي بكا عائشة تنجاي أدي من نقول لدي براغدين توسي أدي أبو بكر واغي سماري غري دومي كالو تناني دو كتا لنكي يمسفن غدا كويا كما ودي الله تيغا سنون دي نيغالي ينكما كوتا لنا سنون دي كوتا نا نيغالي دي كوتا نا كوتا ندا كوتا نا يروي أندا كوتا ني سها كوتا ني واتي الله يفو دي بريني كيبه غالي الله دا الله انتي كوميتورونو وصلى النبي كما عليه السلام أبي قد جاربي يندو قطان دي ليغي ينسوري كبيره ينغو ما كاللنغا ووتو كوتابي أغا كاللندا غون كما فاطمة غاتيني قطان ينبابا كما عليه السلام النبي غاتيني لا كرب على أبيك بعد اليوم قطان تغم بابا كما لنكي دانجي يفالي بابا فايك الله مؤمنين أنا كربك الدنيا قطان دي ليغي ينغا باكان كما ألاكم إنها مصيبة كبرى وفتنة عظيمة مصيبة خورين يعني فنان قين كالي متوانا كالي كلميني تغنيني عبد الحميد كميتي ودادي ميني غران نقوني السودان وغناري بماكو أي كنتني جلي غران لمو بينوغي غران دومي صرفونو بيغا ورنو كتو يغاري نوخانتا كوتابا غي خرادا غريتو ngiti kuyi togi deberini kuya fay gagene ga faban kallanu qarangin tugana igi demana ni jara ni luwayen tugida nan sigiti di saranonga akota de yitu kware tamu autu yitesu atirana daga gaga odanga kebe gana kitera sigirampai iga se konna nyake alla jomme khumbene alla gana nyitirindi ni faban kallanu qibare juma dangin teke ale juma salliti soronga bamako asefe kallen kama asefe yogo arijo fe Umar ibn Abdulaziz igede tirindi nantampa ikalla ante kamana na bure to gallo mumma annan korun to kundu yaiba Umar ibn Abdulaziz ti ngana karan korun khibare nda kurum mu khibare ndallan kanne nyato khimara igana kono allai Allah usikalla kome sudanga Allah usiki serosuru ndanga ilawo tampini me inte yagunu ilawo lighni mallani demana ne buguno kunya kinniya kankente na bure to qillo mummaga nte kange to qin koremmaga igemenya Allah kanna no ngi demana Allah kuten kamati na bure soroma ne meneno ikara falleiro mungere Allah kutati na bure baba tampiye ma tampiye romu maro killa baraje ga jofene bali le alla yakutate bali sumpunu de kanin kerete atintena bure to qimaga ngi demana allan kute ndalla yakoya igana yallan kannano kenjo tentinga malla gedi dema igemenya allan kannano ntena bure to qimaga asefeke yakam ode cibiti mpejirin naga eridan tanto digi menjange yogo baganda ga yillene yogo ni daga siga kane killenga naraga na sufati lobonga na sufandu laquna gati na to saqa feren nogo agi motonga agere aribe girageri aria kenti atikenda ngatiri nya faya ferendi kenye ida daga Gabriel Turenga kallella utu kundunga akarana to alla killenye akarana to khidimandenya alla dina akarana sagasire na hammin tori na fabasire hammin tori akarana oyitunya to gamaga agatini ini gaga
igana lutike yala timeninda yawmal qiyama alla nkase kompaikei igana kuyituga ga jofene faban kallano kallella utu kunduyai leri dantanto agade rummu filliyato arum mumpage feki fi faban kallano kummeno na garum mun qilli manne ala timeni aya qullu furujanga ya garu filli leminan bucinne okuyan qore odade metu kharallanyai azuyo kamma ke koyemuma omekotu darsu deberini alla ga hinnenei alla ga nyampana amaga ngede keleminan bucinne beko nanti Aisha tunjai aya de ke enveloppe nalli enveloppe ke mannene qalsi be ganya maga age kinai aya fayke 10 centime ante centime 10 centime afayke kundu kenya fayke ade ke akufmenaro enveloppe nga nanti nara kini faban kallano nan de mete leminan bucinne sino sikki fabe nyimede 50 euro kinai ame 50 euro keiga adaka ke fay ay wanya 10 centime 50 euro de 10 centime a ngeri uronga din tuse ntan kawa seren kana uya nya honya nkore iga lumuna mbuccinu begano be suni kallem bagandi keni hujja nyai serebe an kitaye nganda an ka kutumanne de berini faban kallano nda alla komo annabi alayhi salatu wassalam ati ibe gana sigi faban kallano nda ibe gani korosini dema idan yana tagallemma yawmal qiyama arjanna no النبي عليه السلام أديك تندرو مكنيا كندو يوم القيامة أرجنا نغو الله قال ندخل سنيانا تغلما النبي تغلما أرجنا نغو الله كمو أفابا خلوغا كواغابا كديغي كالليلا خوتو كنكوتا أغا كورين كفالا تيمينيغا ندي كنتا لا تيما غنجي نياني ورونده كيين نغا اللو مولا وكفيني ansigiran paga fubenige fati ni korento ni romunto anya ringi yalenki kummenanto nyani fure allo munto nyani faban kallano dungeye de ballente kenga inna ajala allahi idha jaa la yuakhkhar satenganari aria odwa gakurada odwa digidanga odwa dagasonuda ofaba khallu gakufati yenga alla ga hinnenei na berekero togofoninga o aghindo kapallema ado golinya lemma Ibrahimu Yusufu jara ado khiri kenta gelloga Saudiya nanti bayi fati alla ga hinnene o makei agede rumu beni to alla ganne berekero na to foninga papa odwa khada odwa jonkulane suda o bayide oma ado ma khore do ma tugunne do ma fatiye alla ga hinnene alla ga nyampana amara jigite do khiri nanti faba tugunne aga bakka aywa korbeison jerte afati adiro muntogo akello munyimmane association kananke fubenige kefina daga Dakaro ala timeni faban kallano nan daga biradi ndedde manden kiniya ke faba gafage fati agaro mun ke fi faban kallano Allahu ta'ala nga hinneniya alla ga nyampeni sumaga sugubake faba dinkri fajiri ke falle nanti o faba ndiri sabagayo nkogone asagaku nyagido akina goreyani aga fato maga gakura aga di korento adiro muntogo ikefi faban kallano mmadim paba alla ga hinnene odwa bagola suda odwa gakura sudanga o faba fati ndirisa bagayo alla ga hinnene alla ga nyampanama afirdosil a'la na nyodi sebetira ibegena ku kallu mugu ga kongini kundu bane tibane an qawani ke waju an qawana an qawaju one kallen kane taguno kammo fu beniga kalla kundu ni korento oni korempa ni kammo o sikida kammo annabi sallallahu alayhi wa sallam ati jibril likati ya kotaygo jibril ati annabi danga alayhi salam agere katta annabi ati ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit ata annabi alayhi salam bire mo sugal linganda allini karaya ibegana kallen simma ange hinnene alla komo ibegana kallen simma antaga seretorono ibegana kalle simma antaga yadana ibegana tunantin kafarini kara nga bakin koren nogonyai ngin koren toko ifayin sitini gin kinne alla ansuguleneti anyimme ange du tangana baka alla haqu ange du korosini wandi haqunga intella alla gemalle magu kammo ala yadhunnu ulaik annahum mab'uthun khama imatuba nantin tellesige alla jomme
alla gin korosini kambireni ntetu ma ambe fay sefene mo suga linganda anta ga sofo ku korosini afo sirenda fo bure anta jatel lagana khumbe nante lesigi alla jommenya alla gan korosini alla gan tirendini angere fu beninya ante tanga kala mo gobe ante tanga kala no qube ante tanga kala kotabe angan tankara no kuntu atanga telle no kuni beni angan tankara mo gontu anyam mo gontu anga nyam mo goni be de berini angan tankara ko tantu kota be ganari maga alla kuta maga sere toro ande sere haqqe ga jofene Allah subhanahu wa ta'ala sakito beni garejo sosoni ku kamma maga jaman payde maga jakindano fay anga yadana jaman ganari yogo na sefe yogo ko asefe fetaga kongo yogo na daga sefe temu kamma akente mufe anakiti fo kamma akiti manafe anasefe yogo kamma anta kamantu anaro yogo danga liyom alqiyama Allah telle haqqu sagandiya maga jama kefay maga abonen jaman pay maga jemu nga kempay soronga tini asiro ande kede berande deberi simme asiro Allah bangeba Allah golle kenyati Allah iba jama bega danga Allah dungeti ketsefebe anga kongo mangante kongo kono fonyani ammogotu kumbene ambane yantella gemalle mago ande sira sunte jo fenallay abone sugadam batenga TikTok Facebook YouTube Instagram ande fo sunte jo fene Allah bel andan gollu nyanjo fene Allah asuur nanga iyogoni imente duwa nganda ngayimme iyogoni migadan kagadi ma mpaba ammogotu kalle lina ngutua kalle yaatina bagota kalle lino juya arina ngutu kalle hala durugoto maga dunge kalle nga ngutu illa magantanya Allah bantenni ande wandi haqqe maga jofalla ande sirem haqqe maga jofeno sarabani haqqe ngollunga kumene Allah ne bakkeya Allah nan korosinite ya subhanahu wa ta'ala maga découragera maga yillam pallega tisrobe ni gan critikene tisrobe ni gan bonondini sere suganan bonondanne baraje nyakita serebe ganan kritike yawmal qiyamah Allah kitini andinaga irikatalla kome siri samante yogo nanta danga manne nan pigante seranga sere jabini manne ni indan kante sere jabini inda foko ngandante foko ngo sereda atinke ndagante nyani igatellea osutelle sige Allah jommenya nkente sugulene nantinna sere jabi nte sugulene nantinna foko sereda ndi sutelle sige Allah jommenya Allah ga kitini subhana Allah me daba nin togononga daba begedi funen takki Allah me kun togononga aga haqqum bakide menaga Allah ne hadamarum munya tokononga ba annabi de misalu ngaben kongo alayhi salatu wassalam serello yimbe ayim billo en sababunni musulle me haqqenge boga gollunga akori kisini adaga yimbe nga yawmal qiyamah ide yagare go khibaren ko annabi da alayhi salam awo yugon qawti gon qala halanga nani kenga awo sumini awo sallini awo nafilanin deberini awo sadagan bagandini ay khairin gollenge ben deberini me soromme tuma atoranga anenen ne da suwai ke yagare ajofa suwa ke yagare temu suntono illa magese fakam khibare suganari magedi nene mutu agedora kam ebetu aguyama atu aguntama asu atoranjo faswa annabi alayhi salatu wassalam la khayra fiha hiya fi an-nar khairin take yagare awo imbenga yugo be kala halangana ni kundunga ankane kundunyai wala kallenganari ankawano simmandi onan suguleti oyimmei onan simmenanti kota yerini ogatelle sige Allah jomme Allah go korosini ogere fofo suko ogere fofo sunya Allah go kitabe ngallowre nanti qra kitabak wa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba an kitabin pai an yimme woseduda sedai kenyani annabi alayhi salam jibril agetadanga ish ma shi'ita bire mo sugal linganda nga wallahi agana linganda bire mo be gal linganda deberi mo sugal linganda me oran kilu nanti furenya nga soroku ballanga ya orinan kasanka nan sitinan kine Allah golli mo sugal linganda nga golle kala nan tugana teya anda linganda golli sirende beri anga nyini dukane anda linganda golli burende beri anga gatuga de nyini dukane fo kanu kebe gal linganda nga jaman kanu togon kanu soron kanu kallen nande kesu fatana ya bane anga telle sigi Allah jummenga subhanahu wa ta'ala wala Allah komo ogana ku kallu di meni mugo an qowano wara ona suguleti oyimme ona kallen kane tagu kallen kalle gana ni tagunu afana serenni fayniya
nan suguleti nyimme nan tubi kati Allahu ta'ala nga jalla fi ula na wandi haqqun sagandi katiya ngede serebe nge kampranda nga haqqe na yampaye muru na nafilange bendeberi kallen kani tagunwa sorobe nige kara igedi korentogo nkana nsigida kummenen kani yabatta nka kallaya nka korenya na kallahala kallen kani tagunu kammo komen na nyaseberana fi sugan kita duna bireyen nogo alla ya sugala anya alla jonga angana nyaseberana anga musonyini no subhanahu wa ta'ala alla ga antugana tay jalla fi ula alla komo kharsa ogede sallin kunyinde be prendi nantonari adeberi soroi na kuntiga ni nawari sorotana na sugudia alla gana dunge mogeri khere ntaru akhi yogoye tani kharo sagamuno amesa zinganar katto ina nguni telma kige sigoda nokuya alla banan katatugana akhi ke atogonyani jibril konnate inatala ngabile aga ameriki nogo ode alla nyaga odadi korenda adi sarano sudanga o faba bege fatallaga hinnene o makallaga ne berkerono da wiyenga ya rabbal alamin kede sigira de bero kuda an kawa finni mane amado mo walla bada hammi be gananyoy anda khibare mugu onte kongada wallahi ayem posene da batenga awosiki ada kede gollu deberi alla bani anitu o mogere ku khere sorotana na ya khediya o ari o faba kingen Abubakar Jawara Allahu akbar gambilo munun no qala timeni no qafarni bili ade laydu lago gedaga salonga ada sotti mandi bane tibane mogera ga khere ti ku sallin kunyinde ado saga sire do faba sire mamani beni ga sikki wuro ade kiye igedi gollungara igedi wakati ngara inda mugunanti ke golleno allan qibare inte sere terinkana inte sere fayni idi wakati ngara de idi naburu ngara da batenga mogeri ku konyundo deberi ado ofabani gollu ku oni koyni gaya oga gango su deberini wallahi alladhi la ilaha ghayru oni nyana nyoyi mera bogno ko yawmal qiyamah onta konge wallati sere tiganden to bakomo sere bokunden to découragendini khumbene alla no korosinia andi faren kinyandi kammo kaga benigere mugu khadi jabi kammo akhini begeri gollu ngara uronde kiye iga sikki kuyitungolwa kunyoda ngatonte wallahi linternani yogoni yomaga kuyitu ansikita ya 100% agodente bakano kusu kuyitu fale ni luwa intuga ni garangentuga ni kurantuga ni juntuga mogeri ke kunyinde khere mogeri ken karagana deberi Allahu ta'ala ngana dunye kari ku wakatini ku vacances ni no o mani benigiro mungalla ga ku yitingolle gamagaba kari daru urosu ku bito maneme iniro munya walla igari no bange kake igari no gollende beri iyo gona etiquette imprime iyo gona lappe iyo gona buteli iyo go solli iyo gona nyakundu mani alla da khawri nantin qaro munna linki fi gay ku gollunga vacances kenogo faban kallano gollunga saro gada baka ogi tokko alla ganne be sutugana mogeri ku konyindo khadeberi wala linki kiya nyomaga darsu durafeti ke kalle sinon be da jotenge do kita oda ke arige kara ke karamoy la hawla wala quwwata illa billah azuo kama ki koye muma gelongiri conference o me kotuna darsu deberi o kana simela hala ninga mogobe alla ganne be sutugana conference kera sere sugeri alla ganne be sutugana golle ibeni ge sore ibeni ge kefi golyangano ibege kefi gagandano alla de be suwori naburu be gagedi bagandi isu daga deja daga faban kallano idaga ala timeni nokunga alla ganne be sutugana ti gollunga vraiment ibe ganaro alla nkibare serente sere duku serente sere terinkana anni walla anyi meya kane kumbene okuno koyni gaya wama ala rasuli illa al balagh alla ganne golluko surogana alla ganne khalasindini o ganne nyini dukana yawmal qiyamah mogeri darsu ninjo pa bi idnillahi ta'ala sirake darsu ade saga sirege togore kitabe gabe mogera ga joppa ode duange muru khamaga yonki sahakara ode duange muru khamaga liseme yogoni kana duoda ayogo yogo ndo mugo kundanati amin alla na hammini jarate alla ganno da hammini jarana alla ga hinnene kallano ko alla ga nyampenima na firdausil ala nyodi sebetira ogollu alla ga niragana o ganni dukana yawmal qiyamah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.